Naimbagarabi itayo amin apo. Nabuyayo aminan di jay YouTube channel tayo. May papanti kadagiti sermon ko, may papanti panagungar. Hampay. May hampay. Kano nabuya yon, ay kaagtugaw tayo ng agpanunot, lagi penyo ko na kumalatan ng gapota hampay, ay kadakar bengak nga agsermon, may papanti panagungar. Kada kaimot nga nakabuyan, agin kikidam kay latam, agin kakatawa kay latan, aure ammo yung may ibaga akon niya. Wan? Nakay nga makaturturog, tatatay madamati maibasa nga nagado, at na nakair-irot ti mata nakakaasi nga mangimulagat. Masyanak pay. Nagungar ka dagiti natay. Nakakita kay tinagungar anatayan? Hampay? Imposible. Ado ti wagas ti panagungar ka dagiti natay. Idi seminarista ak, no jak agkamali for cherak idin, for cheer theology. Dayay anak ti kasinsin ko putot na lalaki mat. Dinigos jilula na, kalpasan na nga dinigos. Gaputa da timba kada timba ti pintor, kadiga atidog dayay niya, kadiga ubing about 3 to 4 years old idi. Kadi lula na, kakalpasan na nga dinigos di ubing, simrek di balay dapan mangalati, bado na. Idi rumwar, di ubing, di malasakan na ti agpay-payapay, di ayan ti ruangan ti timban, takin unag mo dayay. Saka na, ay ulo nan, taadda gamin nabati nga kaslakas na nga, ay kana irarab mo ijayan. Tatan inarayat mo dagiti babakad di ayan men, kada tattaon, apayanan anaw, naipalmas. Ay ka adda manggigan ito'y na iwagsak da, kasla adda mangiwasi-wasita na, kasta di ubingan, madilat tamot, ali danog tabukot, tangiwa na. Ay kasublatak, mouth-to-mouth resuscitation kanumait, ay apo, idi kisukon, ti kas-kastami mait, apo to mayagim na sami, sol-sol o yan, baliktad, puyutam magayam. Apo tam saka puyutan, idi ay puyutan kanji apo tak suluyag majingiwat agat tabako at agmusmus kada nga rod maragiti babakit mga nagsusublatan da data nga ubingan piman nakaungar siguro gabudyo tabako. Kamedyo nakakuamat na iror na ba si Jedanom nakaginawa nga maululaw lata kay kasi na po Diyos ng binunyagak dayati emergency baptism ngay naramid ko. As a person, idi katikista akyak may napadasan. Kaya tayo hospital ko namin tabagag kurang ta oxygen ta kuanan. Panday hospital kasi na po Diyos mayat mat isong aging gatat ta tinagan na kanyak day nga ubing palmos. Palmos idayay. Isong mouth to mouth ninira daga hamagayam gusto jar aramide mo puyutem magay pamimusul-sul uyan ngam ti amok nga nagungaran na tabako. Kaado ti panagungar no dati adda matay. Di hospital kalaji anak ni Ma'am Chato. Idi iya na niya na ganun, charo, chato. Labas ta cha. Chada mo aming kakabsat. Kaya revive da. Inkarigatan da nga revive. Ngam awan. Di hospital, di mo no detay, matay ka di jay ka, ada detay kasla, kung nada jay plansa ka, bag! Kung nada nga kas jay. Tapno kas jay nini, isyak da. Kanabuya mi di kumbento iso ti kunak adda duwa nga plansa di kwartok padasin nyo ta agin kikisyo ta ipapudot ko ta kita mabuteng dang agsakit nalaka ayon i-revive ko mo ida ngam da kami di ayan mi natural nga kaya mi ti agpagungar tinatay hanyo pinapadasan da kami agamayat da kami gamin ide no pa nagbibilag ti Eric da kami ti parabugaw no jipyok palapala lipak mabaliktad amoy di kastamay ala medyo planggana tok kami kog amo yung magayam ko nayo nga hanya mo haan ko nayo ka tok kami kastala aging ka nga mapilpil jay ko into no lukatam ka kuna agtaray mat kog ko nami kugam kaya mi nga pagungarin ginatay, nalaka mo, mabaot ka, mapatay mo tapiyag. Isang amumit agpagungar tinay, agdamag kadagiti amin nga ili, amu damat.
Kawang ko nayo, magkatati, bagak nga nyo mo amoy agpagungar ka, haang ko nayo, at least amoy tayo amin di agpagungar tinatay niya. Niya, kugkog, di ba? Kugkugan may agungar. Nga ang akas dyan mo ti panagungar ni Apo Jesus met, sa Bali. Sa Bali pa di panagungar ni Lazaro, malagip yun ni Lazaro. 3 nga aldaw, 4 nga aldaw. Nga natayon na ikalin, gapo tagayim ni Apo Jesus, apan na impakita ti power na, apan na panda pinarwar. Kanya ti kuna ni Apo Jesus, Lazaro, come out! Rimwar ni Lazaro. Hindi ka ma-imagine ni Lazaro, munti natay kanya, barabarabadan, daging gana nga nakamami, haan? Kasi ano ti ba nagalalod na rumor ni Lazaro ka nakarepot? Rumor ka. Di kayo sa mag-imagine ngamin. Imagine ni Lazaro ka nakarepot nga nakakasta nga nakamami. Rumor ka. Diyan ka muna kasi ano pa nagtulid na nga rumor. Ni Apo Jesus pinagungar na ni Lazaro. Ngam sa Bali ti panagungar ni Apo Jesus. Ti alimpatok ti pamati tayo ti the summary of our Christian faith, datayo Kristiyano Katoliko, resurrection. Haan nga di dyan natay. Imbag kita dapat di bulto tayo tinagungat. Di bulto tayo nga natay talagang agrup-rupsan. Talagang awan matanan, awan di buoknan. Kala dito nga nagkali kayo tinito lang di Campo Santo. Kas jayan, isong ako na tayo di jay Santo Inchero tayo, ilibot tayo apo, amot ka na, kas lamon makatawon na nga natay nga talaga, amot ka na, data itsura na, iparestore tayo tulaangan, diyan mo, nangina aday jay. Ngam sa Bali, ti panagungar ni Apo Jesus. Sa balikan Lazaro, sa balikan niya na. Ngam, ti mangsamari amin, ti pamati tayo, ti na Christian one, panagungar. No hangka mamati kini Apo Jesus nga nagungar, awan serbi ti pamatim. We are Easter people. Tattao na tayo ni Kristo nagungar. Haan nga tattao na tayo anatay. Tano ti pamatim ka ni Kristo nga natay, iso dagita rup-rupa yo kas na nabiyag nga alays. Agbibiyag kayo ng pasla, nakalidli ay lagat tabiyag mo. Awan laga raragsa ka mo. At dalabasit problema, apang, yan, magsugit ni biyag mi apa, nakarigrigan, ay apo, ay, kitaan nyo dagita posyo. Puros complain. Puros pan nakairurumang kaslawan pan nagungar. Kurang ti pamati, kin Kristo nga nagungar. Amerisin nyo dagita posyo na niya tinagyan na. Pan nakaupupay, pan nakaabak, pan nakakuha. Kurang ti pamatikin Kristo nga nagungar. Kasi ang kakunak, ori yung naggapwak nga parokya, how many percent ti pamati tayo nga nagungar ni Kristo? Da kayo nga agserserbi ti simbaan. Da kayo nga timangkan nga dati simbaan. Da kayo nga agkungkuna nga akulait kada lektor kada ada religious organ. Mano nga percent ti pamatim kin Kristo nga nagungar? Wano namin ano ka mga may nakipagrambak ti panagungar gapot apatyem. Wano na oblige ka laeng ta. Inak makipagungar. Apaya, agbasa ak ngamin. Kanuhang ka nga nagbasa na pangkam nagpiknik. Umay kang tumakimisa, agungay-ungay tamatam kakaasi ka manging bulmulagat ti bartek mo, nagpulutan ka tilapia. Dapay la si ita ulom ta na idalang ka kiinik kam ta. Ulom nalipatam ti nagdi. Apay ka nga makaagas mga. Kaanya ka di ti imayam, patyam ka di. Ngamin, no haan tayo ma-explain, di panagungar ni Apo Jesus, no awan ti proof tayo, narigat tayo apatyan, no ibagbaga tayo laeng nga nagungar, narigat tayo apatyan. Anya dagi jay, o dadto yan, isong nga roday ito nga damagak, no nabuya yung jay YouTube, bunta kanayo ko nga i-explain, malipatan dan tulata, rebuke nga tinawon, malipatan dalat tamot. What are the proofs of resurrection? Anya dagi ti pamanagnak nga nagungar ni Apo Jesus? O muna, edi napan dagiti babae, napan ni Pedro kin ni San Juan, ti umuna nga proof na empty tomb. Awan nagyan, naiwalin, DJ takab na, awan nagyan, iji tanam, empty. Empty tomb.
Ngamhaan nga mabalin nga proof, taawam matan di bagi ni Apo Isus ijayan, ka maikamano nga aldawon, maikalo nga aldawon, agrop sa kumanaan, natay kuman. Agrop sa kuman. Ayan na nga rod. Mabalin nga alaan dagiti Hudyo, nga ilemang di bagida, tapno, handa mapanagnakan nga nagungar. Mabalin nga dagtakaw ti bangkay dayay, isungor nga banbantayan nyo, di minatayo, apaya nga kuna tayo tagidaksen tayo na awan agbantayan. Nagminatay kayo ka adala tagbatid ta. Apaya adagtakaw ti bangkay. No si kayo ti matay pagan anumi mga takawon ta bangkay mo mat. Agtatakaw ka di si bibiyag ka takawon da kagarod. Pagan anu da ka nakangangot ta ugalim sa kanto numatay ka pagan anumi ko ma. Adagtakaw. Kano ko na no empty tomb mabalin nga pamaneknek ngem haan nga umanay. Maikadwa nga pamaneknek, di jay lupot nga linen nga pinangbungon da kanya na. Di imbarabad da di ulo na, kinupinda, nakakupin, at di jay nakalasin, nakupin mo't nga nasaya at di jay nakabungon kanya na. Kano danang takaw di bangkay, agtakaw kayo, kupkupin ng pailaang, ikatem nga ro di panangbungon da ka, maikalong aldawan, ka 24 hours laang ka, nabangsita naan. Kawang pay mo ilabal sa maridi. Malaksid ano adda nya nagan Acosta Funeral Home din kawan sabay mat. Kawan pay mat. No sikatin no tinakaw da bangkay. Han na nga ikatenen, han na nga ko pinenen. Itaraydan. Adda ka nga bungunan dat agrunot garod. Iso nga di white cloth, empty tomb, white cloth. Dayjay panang bungon da kanya na, maikalo, dayjay man is standing there or men. Ti may sabali nga bersyon ti Ebanghelyo, adda may maysa nga lalaki nga nakatader ijay niya. Oh. Adda may maysa lalaki kay pagarup ng hardinero ni kay inyanaganan ni Maria. Ipagarup ng hardinero no nang ipanam dijay bangkay na kunana ngem tatta dito Ebanghelyo tayo duada anghel kunana dijay. Ngem no dijay hardinero mabalin nga anghel or ni Apo Isus laeng. Kakunana, daytoy po yung lalaki, daytoy duwa nga anghel kunana, apay asap sa pulen nyo tinabiyag. Si bibiyag isuna kunana. Pamaneknek dayjay, di lalaki nga nakatader ijay. Or kunana do di may maysa nga lalaki, apay nga asap sa pulen nyo, ni Jesus nagungar, napanen kunana. Therefore, ti maikalo nga pamaneknek, nga nagungar ni Apo Jesus, dayjay anghel. Or isuna mo lang nga mismo. Ngam ti kadakkelan nga pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus, Easter appearances, nagparparang kadagiti adalan. Apaya nga datayo nga Pilipino, tradisyon tayo dayto sabot-sabot nya. Mo. No daduma adu preparation na dayta sabot ngam di panang pabaruti apoy, ken panang pabaruti danaw nya. Dantot talaga tayo kakaasi nga aging alas 2 di parbangon nga nagpuypuyat nga nagkarkartib ti payak ti anghel napan nagtaktakaw ti sabong ti bigo mamela anya ya ganan dagita nini sabong ti bagumbilya tapno da ipurwak dagiti ubing nagbayag nga preparation nakapinpintas ti preparation na kaslalangit mga timmayaban nagado preparation na dayta sabot un adda ni Apo Yos nga nagungar ngam dayay Easter vigil daytoy panang pabaro ti silaw nga ni Kristo asilaw di danom ti pamunyag napatpatig dayay apa yang adda sabot tayo i-presuppose tayo ngamin nga idinagparang ni Apo Isos sika kuma nagapo ka di abroad agawid ka sino ti umuna nga papanam babaero ka mo ilauna yun ano di babaem ti papanam lalakero ka mo launa yan anagapo ka jeka ti umuna nga papanan na ninanang na haan nga imbaga ni Apo Santa Maria ngam ipresupos tayo nga idinagungar di tay ammo ti oras tasadala na panon ti parbangon at damakaamo no niya oras nga nagungar ni Apo Jesus napanda ti maikalo nga aldaw parbangon awan makaamo ti oras napandalaengan idi palubos ti linteg tanumapanda ti rabi iti Biyernes hampay nga nagungar bawal payla kanyada tananginang aldaw kanyada kenapanen iti parbangonen nakita da awanen
Sigurado nga ti muna ang nagparangan na ipresupos tayo ni Apo Santa Maria nga maanen nga ibagbagaan ni Apo Santa Maria ta silent woman garod. Hanan nga pan ipagpablaak nagungaren. Isu ti muna. Santo na pan kadagijay adalan. Asa no ti pa nagparang na kadagiti adalan. Naglulwalo da. Gapot na mabuteng da. Simrek nakabalunat. Nakalak. Simrek. I-explain tayo man no kadayay no kasano yung glorified body. Nagparang ka dagiti adalan. Dagiti dua nga magmag na nga mapanji imaos. Like the disciples on the road to Emmaus. Agtungtungtong da. Anya kunada naupay jeri nada naabak da. Napan ni Apo Jesus anya ti kunana apay niya pagsarsaritaan nyo si kalaeng ti sa nga ili ti Jerusalem ti Israel ngahan nga makaammo. Pinapasamak na Jesus inlansada na tayo, namnamaon mga iso mangisalakan. Pinisi na titinapay, umapaboy yari nada. Iso nagayam, nagparang, inulit-ulit na tinagparang. Iso nga ti kadadakkilan, nga pamanagnak nga ni Apo Jesus nagungar, Easter appearances, nagparang kadakwada kalpasan nga nagungar. Hindi yan. Datan, empty tomb. Awan nagyan na, white cloth, dayjay lalaki or lalaki nga dua. Tama, di may isang version tayo ka may salaeng, tata, dua nga lalaki, tata, Easter appearance, nagparparang isuna. Sino na udi nga nagparangan ti resurrected Christ? Sister Faustina, the Divine Mercy, malagipyaw. Boom! 3 o'clock in the afternoon, the Divine Mercy, nagparang ni Apo Jesus. Kini Sister Faustina, Saint Faustina, Wala din sa mamutis turyayo. Apo, alaon mong dagita nga makauawat nga tao. Kasi makauawat. Di mo nagparang isuna. Iso ni naggapon na di devotion tayo ti Divine Mercy. Nagparang ni Apo Santa Maria, kanayon nga agparang ni Apo Santa Maria, ni Apo Isus nagparang laang Divine Mercy, iso di devotion tayo, iso nga rod nga patakdiran tayo, simbaan tayo nga Divine Mercy, dupay lati, di kayo maagitad deta tulong nyo. Kasi di ti kadadakkelan nga pamaneknek nga nagungar ni Apo Isus, iso di jay, panagparang na kadagiti, adalan. Panahan lang kadagiti adalan, kadagiti kayat na nga pagparangan. Katata ti saludsod tayo. Datayo nga Kristiyano, datayo nga mamatikin Kristo. Sigkasig kayon tayo, ang amin di pamati tayo. No daduma ka too much devotion, dayjay panagtutuok ni Apo Jesus iti cross. Isugarod nga di station of the cross tayo ka indanon tayon iti panagungaraan. Tadati-dati nagpatingga tayo laang di na itanam. Iso nga na itanam mo di pamati. Nung nalpas ni Biyernes Santo, di tayo mo umay makipagungaren. Wrong nga theology, wrong nga pamati. Mistake nga pamati. Iso garod nga mapantayo, mas fokusan tayo ti panagungar. Year of hope. Tawon ti pamati tata. Nga anyaman nga pasamakan tayo, rigat tuok, pan nakairuruman, pan nakai-kuskuspil gapo ti pamati, agungar tayo to. Dahita tinamnaman na. Nga datayo, na-design tayo ako kwa na. No nagungar niya, pinagungar niya Apo Jesus ni Lazaro, nagungar isuna, transfiguration, imparang na tikinaranyag na, nagungar isuna, nga datayo, nga bagina. Nalagi pun tayo manahin. Christ is the head, we are His, datayo ti bagina. Kano nagungar di ulo, agungar mo jay, datayo. Kasjay ti kayat ti Diyos, kasjay ti plano ti Diyos kadatayo. Kasjay ti kay na-design tayo ako kwa na, naggapo tayo king kwa na, agdalyasat tayo dito yung daga, agsubli tayo, makipagungar tayo king kwa na, dahil tinamna mga adda kadatayo. Ngam of course, participation, cooperation, aramidin ati tao. Tapno makipagungar ka, uray no nabunyagang ka, uray no maikamang ka nga bagi ni Kriston, no si kamot ti nabalintong, amo yun, nabalintungag, nabugis, kala ko maji kamuti, nagimas si kamuti, da parti na nga nabugis, nagmadi akananaan, kano di bagi ni Kristo kasi kati nabugis,
Balbaliwam Agbalin ka nga rod nga nadalos nga makaayaw. Tapno makipagungar ka. Han na kahit nga sa unan unag kong komunyonak. Una makimisimisaak. Agserserbiak. Di matikarkarigatan ti agbalbaliw. Awang mo pagpagnaan na ta dengdenggam. Awang mo pagpagnaan na ta komunyon mo. Di malay ba ipagrasrason tayo ka. Man nakaawat ni Apo Diyos. Wan man nakaawat. Man nakaawat mo talakay mo. Ngam no sobra ta kinaburara tangiwa mo, mauman to. Man nakaawat man, bakit mo ngam no rinabi, kalaki mga awang pa'y banglum. Sabado Gloria, parbangon pa'y lahat, agpulpulutang kan, awan, di na ka pa'y maangot mga nabanglo, bakit mo, mauman to. Padasamat ang balbaliwan. Padasamat ang palintigan day tanga biyag. Hantay nga ibagaawon man nga asin na po Diyos ngam justice God is a loving God, merciful God, but He is a just God. At damo ilaw siya kanya na anya nga rutin nagdumaan jadwa nga taon nga agsak-sakripisyo nga agsingsing pat agar aramid ti naimbag kaysa di man nagbasol ka ti prinsipyo na ti biyag ka awam mo ti nakatangtangsit mo awam mo prinsipyo na tila idol na ka di jay naudi nga nagbabawi idi nakadip pa iti cross na siya at ano i-cross da ka pa at dapat tayo mong agbabawi ka mutatan. Kadigila ti pamati tayo nga inton maudi nga agbabawi ahang kumaa. Isugarod nga no patsyan tayo ti panagungar ni karkariga no kayat tayo't makipagungar padasil mat ang palintagan. Narigat hang nga basta-basta ko nga agbalbaliw ako inton bigat mabalinan haan. Masapol nga everyday renewal dayta. Masapol nga inaldaw nga pa ikarkarigatan nga padasin nga panagbalbaliw. Tapno makipagungar tay nga rod keng kuana ngem kunakon anya nga minti as aspiraram haam mo nga aspiraran ti panago ti makipagungar ken Kristo no hangka mamati ken Kristo ang nagungar haam mo nga tarigagayan ti agbiag nga nadalos no hangka mamati ken Kristo ang nagungar. Hala na mailaw antay maamin nga agbasol maikaranukon tay maamin ti basol. Awam mo ti agko na nga nadalos kanya tayo. Ngam no daduma ka ijay mo pan nakaitublak tayo nga adda nga agtrabaho ti grasya ni Kristo kada tayo tapno adda pa nagbalbaliw ti puso tayo. Isu nga tataang saludsod mano nga percent met nga mamati ka nga ni Kristo ka nagungar. Anya mo ti tartarigayam ken Kristo nga nagungar. Haan nga maala nga madamdam ako nam ka wan mamati akon haan. Tunggal minuto, every minute, every hour, every day, masapol nga, ikarkararag tayo, ikanak tinaunag nga pamati apo, dalusan nak ti kinarugit ko apo, pagbalinan nak nga makaayayo king kahaan nga, nabalintungag. Kasi noon na si kamot tinabalintungag mga bagi ni Kristo. Awampan na kay Karina. Kararag, isugarod nga papaunagan tayo, agdebosyon tayo, ikarkarigatan tayo. Tanudad duma, niya mang balintungag di kamutay? Oh. Niya mang balintungag di kamutay? Tudukan ti ramot ti panaw, ad makastrik nga igges, ad makastrik nga mang dadael, ad igges na dahi jayin, iso ti mang balintungagan. No daduma, adumo ti igges ti biyag tayo, sansanikwa, pan nakaiday-dayaw, kinatangsit, sobra nga kinangato. Dadya mo timang pagbalingkan niya tayo nga nabalintungag. Kamabalin tayo mga dalusan. Mabalin mga kanan di kamuti nga dalusan. Ikatom di nabalintungag na. Nga nabasbasit di nabati, ibabar mo. Kung nanto mo ni Apo Isus, kung nantumag kanyam, diyan niya kantupay. Ala kakabsat, ala kararag. Panang dalos, rinaan. Ipapuso, na maipapuso tayo dahil nga ibagbaga tayo kin ni Apo Isus, hangat nga maibaga tayo, mga tarigagayan tayo, mamati tayo kin Kristo nga nagungar. No kas jeji puso tayo, ay kaadda aja tarigagay, mangdalos, mangbalbaliw, oray na maitublak, oray na maikaranukon, adda pa nagbabawi, adda ibabangon nga kuna tayo. Oray no ko tibiyag tayo ka Kalbaryo, krusipiksyon, oray pan nakasapsaplit kuno pa nagtutuok,
Addan tulat ta panagungar no mamati tayo kin Kristo. Mangabak tulat ta ti panagungar. Iso nga uri complain ka nga complain, no ti panagbiag mo ka nagado nga problema, nagado pa nakairuruman, addan tulat ta panagungar. No mamati tayo kin Kristo ang nagungar. Nalaga sapay kumaata agbiag ni Kristo ang nagungar kada tayo.